Assalamualaikum. Waktu lepas kebaca masa dan saya tahu lagu lepas jalan jalan waktu banyak banget ini juga betul. Kalau baca kan jangan takut saja. Nah, saya lagi sekarang dalam bukan bajunya di orang bajunya pun jangan takut bajunya bukan natural. Juga masuk kalau musuhnya beri Aycık mutlu. Selamat fotoğraflarda sizin sonuç. Ama kaçırı kusuttu, sebe kusuttu. Allah nasıl sabır kullanması, naturalden kusuttu. Tutunda etmesi da var. Asayla var. Sebe sabır. Asayla konuşması da var. Konuşması da var. Şimdi gibi negatif